Meluyan tu Pwuhng ko Senate kay sa ko yung may pakunan Pohnpei nan uya kubur troror karya sa kayo at nan wasan uya kubur and momotin Legislature pay labalap kolonya Pohnpei. Ranwot April ay sa klimaw paran kao na riya kutriso kuno o ranwot ya niesil o ran karya sa tuwawan uya kubur troror. Kailan ka kadla mo tebang katianan lolo ibang ulian tayo tiyo patuan pakitaran one paron net ulian tayo tiyo yan lolo on tangata uya kubur ran. Kalangan ng speaker hotel kupure pene o sakaran hilap mainan kupure kan patuan sansal kapakat saruyati kapeng lengan wow itu dia tu pekat uyaki o pilang kamarar main kot sama sekali sebelum uyaki o bilman uya atangal sakaran kapeng geran kap kai pembersion kapadayang pukoli kesambalagan penir katin pelengkit o kitil kaula main kot sama sekali belat Suara tunggal koyak okak air mesakin kaparbar ke ansota. Sepakiran kadin puragan kit kapal mar nganin kamarain nganin kawai tanah tunggal uya naman ranot. Nganin kawai kuntu to kamarain nikit kupur asal siya natungal. Kupura mawai ya tukanen nanu uya naman ranot. Menbil patron William tikit kan yang suwata uya laman ranwat o korpi sangiran sosial o bilmen kamanda riyat former senator sang makilo Senator Tim makasamoyer sa palmarluk ongkan kapram iniran katin iyang etong alkanene tuk kanene lap Pohnpei ketika rail nganin kamaran nganin kawai apne melel nganin kamai sapal mar nganin masarawi orang kaganan ke keperper poson ne aban an ke selo ko dapat melele ongkan kapot atungal senator Yemen masukilman kulit kemarar ne tungalan keluatan kaluar Senator Jawa pada Philippines, Senator Simena, sahabat Sebilmen Kapadayang, Riyad Senator Nelpet Keres, Matangalar, Nanwen Ruk, Pwuhng sapal marpasan diyan anso, kasan lang, o anso kan, irma katan mangi. Ini sapal marngin sarawit, walang sarawin, iyangi, kolpe, reparation sila, kapatay. Ngayon William Kitio sa gariran kalangan o ang party o sakrata naman. Sa kinapagkat ni Sansal, inailan kapayanir o at ang center sa Israel. Amen. Kalangan one baronet, kalangan ng honorable senator ko. Teka kaya kadlanan sa pamatayo uyag puro ipan po na sa Chief Clerk kong roll call. Senator Abram, Senator Kiko Abis Jr., Senator Sakati, Senator Ricky Carr, Senator Chelsea A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmonds, Senator Bill E. Edwards, Senator Stevie J. Edwin, Senator Peterico L. Irons, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Can Latorre, Senator Benny L. Laben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Candid Tesford Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Sheldon G. Net,
Yet ngay mai. Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitro I. Simina, Senator Francisco Simram, my Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan essential mag-check quorum sa kapitana sa Matayog School. Mo mag-prove ang estudyante ay biyo sa Matayog sa karatan. Kapyung meron sa karang Mexico, kapyung lap, ang iba na nilap. Sa karang kaibo niyo, wawlap, ang iba na Ratsogo, wawlap, ang iba na Syo, wawlap sa bulmaharigan po, nanalang po ng ganito. Pautororo ang napalapit sa Valencia, promote sa government, national, state, local. Pohnpei Gabnan Pohnpei, Honorable Joseph, Karyang Gabna, Honorable Mopi. Pohnpei Siyong Kopong Labalab, Honorable Nelson Joseph, o yung ang Siyong Kopong Labalab. Sa Substitute Malwao o Vice Speaker Lampram, Lord Leader Latora, o Honorable Senator Kankar, Sangilang Samuro, Oliso, Seriso, Sumasakan, o lang-ilangan iway kasampalkan, o uyang-uyang pa. Nan Kalarwatch, nan Pohnpei, mapadrang tayo ng chamber, ng kalad, o masikin kalad. Rakat, o tayo pa na ng purwat, iban po na siya, o Jor Barantat, o supplementary, floor leader, Latoro po, yung kalaway ka ng liyo. Lawan po ang speaker mo na ibang patpatwa kung kuburay tungal kapung ang kakmeril patwang kuburakan korus kapkaping hotel ko kupurmao kupur sabagon ko masansal po naman child alayon child kak pilew kanon mensyong lelen ranot speaker tungal kaypon wow ang melil puli sabol mo min sansal yer nilang ang puran rail so pag kikong Pohnpei pilmen patwang kom melil won ki rail lapalapakan korus ang palian umotso siya ko kapuman masaksit tungalang kuwaw pang promise speaker wong to vice speaker wong honorable senator kang koros meron lang samurukan o lusukan servisyo lang anway ko sambalakan koros speaker man patron kami meron wong kumen Pohnpei koros nakatkat Pohnpei o maslikan Pohnpei imen sakarok burmawan niya kailang kak nalay kapantela channel po uya kuburan murin ranot Kariya man. Saan siya lang mga kumagit na kaway ng floor leader, saan ang kapantela sa pinatay. Katawa to alal saan channel, karos mo kung kumagit ang mansaniyay. Pwuhng, masaniso, kumagit pa ita, sa kapantela sa pinatay. Channel. Kamuy floor leader. Lawan speaker tungal wong sa balang kakpatpadota bang promi bang prakan koros kumkubura mo na ibang patwala uya kumagit speaker prakan niya so mau melelimen patungan luwaw karak sa kupurakan child mayak walman nakot patunga saksit ranwat kailang kakul tutol nalilay na pakmaon sa pulmaterial kupur wewe panon niya kailang kakkaim sa pulmaterial tatokang ranwat kalangan ng kamu speaker men sa kupur maon niyat kailang kakrop sa pulmaterial kalantar o katiyan po na itong nampay suwa waluan sa kaptulong kamumatakan Kailangan floor leader, saan siya magkamagit yung niyayat, kailang katiyan ng beisyo o walu, gay asyon katkilong, kapatungan lang kamutang kusunit kan o resolution kan. Kaya katiyan po ng beisyo o walu, Senator Ned. Makaros, sa pulmantiya ng suma, walang blue po na siya sa pulmantay floor leader. Ang speaker ay tungal wow sa balan, tutuwa. Speaker may sakarak burmaon niya. Kailang kakrop sa pulmantay kalantaro, katiyan po na item ng isak walaw niyan sa onoraturo. Saan siya magkamagit yung niyayat, saan sa pulmantay floor leader, kailang katiyan po ng basic wano, yung onoratoro, kaya katiyan po ng basic wano, floor leader. Kalangan speaker tungal wow sa balang kaktutuwa na bang prakan speaker man sa karak burmaon niya man patungan niya yung kamagitan iman sa karak burmaon niya o patungan niya yung kamagit kailang kak nalalakan sitar kusunat namba taap kisidisa kusula balari sa kuwan na waltiwan ng pagkaryaman Saan siya kamagit yung niyayat, motion and reconsider, pamutang kusunat, Kapi si Lisa Kusula banyari sa Pwuhng LT1 magtay ka din kamanata. Paros mautung kamagutom na siya ni Yay.
Pwuhng acan iso kamagat paitar tay withdraw the motion and reconsider paitar leader Point of privilege speaker, man, sakura ko puro mo tayo lang ka kamal malapin ang show. Manit lima ko. acan kamagat kailan kamal lebnansyo tay bang kamal lebnansyo tay kamal
Wow, magtalan sa pal na sa matay uyok puro. Sansan mo muna tayo kumalti. Kamagat yung miyaya tayo reconsider kamutangan ko sunod pa pusilisa ksu laban niya sa kuno LT1. Sansan mo kamagat po itar o ibahan po na si floor leader. Ngayon, speaker, tungal mo sa palang tutuwa sa bang prakan. Speaker man, sa karakubur maon niya sa ilang kak, sa palmatay kalantar, o purong sa paltalampan, item ng paisok tayo pil kalantar. Karya man. Sansan mo kamagat miyaya o miya utpan kamagat o karatak tayo katya po ng baisak tayo yay pil kalender. Kamu floor leader. Kailangan ng kwami speaker, tungal mo sa palang tutuwa. The speaker man sa karakubur maon niya, sa ikakan place, Modang sunat pabukis silicok sula belar yusok wala nang sapul matay kalantan tanmod. Karya man. Kamagat of Thailand place, kamutangan ko sunod pabukis silicok sula belar yusok kuno LT1 na sa matay pil kalender and ranwot karos mautong kamagut na masani o masani show kamagut paitar. Pagkaya paitar ay pampleo po na sa floor leader. Kailangan speaker tungal mo sa palang tutuwa sa bang prakan. Speaker man patuan yung kamagitan kayo lengkak suspend order pampil kalantar o katsiyang namasan pang sunat papis di saksula benar yung sa kuno. Karya man. Sansan magkamagit ni Ayer o miya utupe para tayo pan patuan rule sebelum tayo Pwuhng na chanceler tayo bang katyanan apulben kamutangan ko sunod papis di saksula benar yung sa kuno LT1 o iban po na sa chief clerk. Legislature Bill number Babkis Lisegisu Line Risa Kuno Legislature Draft 1 na Bill Parnak amending Stelo number 11L-77-25 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 amending Stelo number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 amending 12 PC 2-103 relating to the Pohnpei roadway fund and for other purposes for reconsideration. Kailangan kakatiyanan masin ba pampo na sa floor leader o kamagat pan masin ba. Kailangan ng promise speaker tungal mo sa palang tutuwa. The speaker man sa karakubur maon niya sa ilang kakatiyan masan ni kamutang sunat papis di saksula benar yung sa kuno. Karya man. Chance lang mga kamagat karos mautong kamagat ang masan ni Yay. Pwuhng masan ni show. Pag kamagat tayo paitak tayo bang katyanan masin ba. Miya masin ba. Ibangan po na sa Chairman and Finance. Kailangan may Mr. Speaker. Muna ibahan kada sa mga monitor nga rin kaya sa umawa kumkupurawin pa dyan sa masin ng kasam. Sa karan kapong kayo po nuwa mapatuyan nila nga. Itong alwala pang kurumay Mr. Speaker wang kumelel. Vice Speaker, Floor Leader, itong alwaw turo, bang kupuran sa nalay mo, terminate ka. Nasa Buafik, sinadaraduan na napas sa kwes. Terminate duwi, itong alwaw, melel, bang kupuran, kambagabayan na Representative Kampares. May Mr. Speaker, tatawag ko, diman, kabanggiyang itong Floor Leader mo. Chansal, malwat kamanata, kamutang ko sa network na sa matayses ni Nayo. Eri, murun ka man naman daan ko sa net, petrek name sa matay tundutang kanuya. Pasakit katiyaragtanan pil, may kisbuksang report may itan. Ay may leda, kupuran floor leader ay sansal may sangaran wo challenge kak, kapureto kay nanela. Pasakan nan pil na nanen santupuan kak itangwan report na itan kamutang ko sa network. Niyarala may Mr. Speaker, bukit agla tikicing kay pagkasambal bagi kamagat mo ni. Payche wasansal wasan ban bukit agla phone title page line Riau abil sansal kabumpung lan spelling na pan niya o Patria iwasama kasambal po kaya sir moni makamanamanta and kakapali wasan kit sansal mikana na din moni kan mamiyayam ng report
Eri ninduan mo bukat pwegi ban patosang nan sa matay kupulap o bil patosang nan account chororium kinapol ban kawit interakterin kampan mo ninduan ruwasin kosanet an sansal ban patosang nan kupulap buat patun nuwan tala lop silinan wanakit 136,000 ban patosang nan Pave Road Fund tala lop niya kapat pene yata tala real lop silinan wanakit 236,000 and sansal ban kupurakan monuwat niya ban kamanamanta aban padodi ban EU section cup section tayo met pwegi moniyo mamalwat kamanata nantiyan monuwat mabana paliwasan kit me padon wan dala lopu sinan limagit 175,000 moniyo bantu tuwat ni bang kapada yang mon kapuat aban uyata tala palop nen kit iwan moni magapna pag malwatan kamanala kasantin kanene din mon bukat ananen santinan pil asansal me sudah katikala sudah kalau tela ananen mon makabina kawit ito karena Mr. Speaker kami dalam kainan labukat icar pagtelen kak pileu kamanada kamadang ko sa network o katarang kabina pwede esansal me kaya koros utung may pultang wasangkit uya tatagyo mananen mokit nuwan matang koros apat yang kamutan wutak lawat may Mr. Speaker esansal me bilmiyew me bilpat patupang kupurakan sang tekabutulong sang itungal chairman mo chairman net riyan kag may yang anso and kapese tama sang salbang kupurakan ang mawat may Mr. Speaker ikawit may met kalangan pagi pada sa makabdin mo ni Chairman call pagi kapese karaben kamagit mamiya kailan beliau reconsider Pamutang ko siya nagtapos siya issue laban niya race ako ng LT1. Makupura sansal mamiya floor amendment riyaw tepat pada montay lo info na siya Senator Ned. Kalanan kamu mang speaker. Kamu kupura mo na ibang pato ay tunggal sagaran wow kapatapat. Pateng sekarang kay punya wow me patroya nilan nanwasan wiya laman tunggal sekarang wow latan kupro me mang speaker wan ki vice speaker floor leader tunggal wow on honorable senators chorus wan ki rail kan me pateng nan gallery o ton way me peyan men kapesekan Tunggal Willianti Chairman in Delegation Chorus o Senator Chorus o menpa kita kamutan ukitagla nembe papagi riau lebenya risak wano kagakariaman Riaman jangan makamagit yung mayor kailan bilcher floor amendment silip riyaw lebenya risak Wano, paros mautong kamagito masan ni hey uwang masan ni so kamagit paita niya masan na ba Senator Ned kalangan speaker kaysa balay tunggal sakaran wow kapeng pwede meron kuburan kauno akin sansalata anso wasa may akin konean ime sansal anso sir may kaipuiti reconsideration and kamodan question net tap kislisa kisyu Lebenya risak wano LTA makaman-man la rayo. Kalanganan kamoy maing chairman Mao and committee and Moni o niyaralap wiki anso men padrawan sakar kita makamumatan o kita kla may padrawan sakar kita valiente number yao
nan pungan lain isu walu tame sansal pa ye mi ban batrowan sakar kita ye section 5 lepenia 5 nembet tikit mesin inteng C bisa pulma mo yung office kalau tila telah wanikit wegi anan and close up maganuyawi par koros di mesensel nan PSL miscellaneous communication nan besidip kilimesa keu lepenia risak wano magom gadana sign yang assign info ay men padrawan sakar kita me info wo senator unsak and winin ko kusanat kay sakeu ime supplement kita floor amendment wat sala wanakit stipend and apali manakap me ban apali irail wulia pekan sangai school kan mesan salen and attachment near lab my Mr. Speaker we ambadwan itumet o sagar yang ay senator kan and patrang kaitar sutaragan me tungalan genan sakarator labanan sukset kalangan speaker kalangan may Mr. Speaker itu ngalawa sa bangko promo yo bangko promo koresamen paten itu ngal chairman mo Pwuhng kawid na miya Iche wasa na mo nuwad pansan tiyang yami ng padungan kawid Pwede esansal me pagpag me miya Sawasan kak patoyang iray sa rin school pukat nuwaran mo akaitan po yung tikit pwede tikit abe wala Erma ako na ngayon sa Antipan Travel and Santipan Representation Fund. Speaker kan Kadkadaur sa may Representation Fund to apali yang rail. Morning into one kasanti may apali Representation Fund. Maban pan travel mo sudah paduan. Kata pa miya pe kasal. Dito tawo na pan nila tawang kamban mo. Ay day tungal Iran kawid ma mawe pan travel mo and pilwiya Iran kubukura masuk ko na ng Santipan Representation Fund kalangan may Mr. Speaker Chairman kalalagak kay naman isang value mo kumkak kawid servant kalangan ko may speaker kalangan in chairman and committee and money kamakit karwaru yu met trial sup sagla o sotra kakapali ansokan masamalar sa loket and Mayriao eri kawit in a rail supplemental main kawit kan son kawit kan metene akak mi ban sabul mamui accountant travel kamail magatin mangi perme sabul mamui kamitian kamarain tungalan kian sawat wikian saw o mason kawit tau kawit perme eitar I mean sagara kuburgan kailan pilitar gila for the interest of time kalangan Senator Ned Chairman Barn ay kalangan may Mr. Speaker mo ba sila ko Mayriao eri tatawad karwaro buhay ang aki moniyo may panapaliwasan kit kailan ka kuburay taranot mabansya nga la ang mga representation fund Kadkadaur iwasa may note po yung sansal ng 2021 Tamada Channel. Me ansu karos
ma-ichar sa men Speaker Representation Fund, kakapali sa kong tatawad, ichar mabilis sa amendment. Ipatawan tayo met, pwede, kapulpen tataw bugat, pwede ipitata sa matay siri, andegin, elayang arail, loyang, kapal ni sa detok pa na maging kalap para parata, nan kusunod kan magtagan kamanata, pwede ka magagmuni, siyang executive. Dari kalangan may Mr. Speaker, even pagkakailan, untung ata, ito nga chairman mga o sabon man kita floraman man kasumbalwat. Ariamen. Tansal kamagit yung mayor sang chairman and finance dahil ang rutung ito yung sabon man kita. Ito utong ata floor amendment tap kuriyaw laban niya kaya sa puno. Karos mo utong kamagito masa ni Pwuhng masa ni show dahil rutung ito yung floor amendment tap kuriyaw laban niya kaya sa puno. Karos mo utong floor amendment mo masa ni Pwuhng masa ni show kamagit pa ita Dr. sabon man kita floor amendment tap kuriyaw laban niya kaya sa puno. Magpupropon po na sa mga Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bang kupuro mo yun, bang kupurakan koros. Huwag kupuro mo mamamiyaya. Bang kawit kan, masansan ng floor amendment. Tapos iyew, laban niya rin sa kuno, o tapos riyaw, laban niya rin sa kuno. Ay minuwaw, karakara, kamagkitalan kak. Sa bulman kita, main motion, o kamanala, kamutang ko kita klapukat. Pwuhng nan kamutang ko sanat, tapos lisak silu, laban niya rin sa kuno, walpiwan. Ariamen. Kahit komal malap na siya. Kamal Speaker. Mapuro sa
Nutong kamagito masani ay Pwuhng masani show. Pag kamagito po itak tabang katriyanan masani ba? May kupuro po na sa chairman. Pahrek. Kailangan may Mr. Speaker. Kamudan wudak lawat mewia inonten kamagadan reconciliation and kamudan ko sa natapos sili sa kusula mangyari so kuna will be one na itong at floor leader mau kawit yung kutailero po itak. Ninduan ko sa natwate kamanaman la nasa matay sa sininayo katirag tamurim miya kutagla kasambal kaya nanen kosa na ito mono pukat kuy kuwasam mono pukat pato sang yan ninduan kawit na uyawi to sang gabi na tapi yan san kapit panen mono pukat lop silnan walakit pan pato sang national fund lop pan pato sang nan pave road fund uyata tala uyalop silinan wanakit and san nan report maluwat kolo-koloche kami alalama kusunod no maluwat kamanata wan moni yung pato na wan tala lopis ng limakit 175,000 per PTA na paligay wasang kit section was sa dana na wukitag labagi kusunod wo tutuwad tamag dayman kapatayang puan kak lel wema kabinapagito ay masansanan kamutang wukitag lawat niya kapat pene pangwiyata tala padop nen kit 411,000 niyara laman speaker ikawid word mamiyanan kamutang wukitag lawat Kalangan chairman pag kawe mga misansal niya ito masana bill floor amendment kamu isa na gaya tuwin kami kahit floor ano ko member kan no kahit kan yang potential mo ko naman kalau doctor and chairman palisluin ko tunad na niyo singkal mo amount kayo source meron pa po kang kanang service itu segala PRN batuan data met buat PRN itu batu the source of funding itu kita PRN Senator Edwin Israel dia German kumaleti kalau lu kongkak sawas kailangan may Mr. Speaker ay tungal sekarang wasa bali tungal sekarang Pwuhng ban kupuran nas pugi kawit mami essential me nan tian legislature kaisek pugi ananin kamalanal chotom miye nan tian tatagwo o kasantin moni matang ki pave road maintenance irar dia ngate ola nalap mananen uyawi legislature kita lakukan itu o adan kila pave road fund umunuan kakiyang apali ananen kamalan alasep ananen kamalan pris ananen kamalan culvert kan mahal chang tuwa o sangunanan toro tikan me apali kamalan al email eta kamutan ta kusunod wo ukatala eten moni kan magnaute kubuwad tutuwad patosan ni taxis kan magin patolong sang fuel o wine sa kaon wine kan me Pohnpei kan patuan yang tax to ay tax pukat magin nene diyo apulyang nan pave road fund o nan sa material healthcare plan ari wasama moni pato sang iyo tutuwad ije legislator kachela bela tatag no moni wat kak apali ang mabit kamalanal o kitala ajan moni yo aban sola dan ki pave road maintenance fund
apanatangki pay road fund. Ay tungal kawit med Mr. Speaker. Nintuan ko sunod memor kalangan. Speaker, Senator Carl Mauer, Senator Edwin Mauer, kamu salita Mr. Chairman kasalita mo ikatuan siya nanang ko sunod na wasana ikitagalami mo wasame and tawen da tiara tanang yan da tiara mai wasama may engrossment bang kapen ikitila kainanela acronym real menu so Ay kalangan may Mr. Speaker. kamu men kamelela met typo unit o men tagu kupurakan yang kak kupurela essential me kawait pen monwad nan kamutan wotegla Pwuhng anan pilo me ananen ko punglaw wasame patuan PRM ban imen pagidak telen kak consider mo typo Pwuhng essential me kita mamasan lang PRF agay dyan PRM ay iman kapanggiang kampakabay Honorable Senator Edwin Pwuhng kita kasampalwat aniyaso me mamalwat pan kamanata sa tagwat o niyaso me encroachment pan wiyawi at sa may kaitron tatangkan and kak kay nanela wasaw kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl, Chairman Mauer, amiyata masinaban floor amendment. Masulat, kamu Senator Ned. Kalangan Speaker, kaysa balay tungal sa karanwa. Kapanggiran kawit kan mesansaler o imen padrawan ni wow. Kapitalong kamagitan taler itong masan ben. Floor amendment word nintuan kawit kan mesansaler kagariamen. Kariamen. Harus mau tung kamanguto masani Pwuhng masani cho kamagit paita tayo tung tiyan masanaban floor amendment pab kisilu labnya sa kuno. Harus mau tung floor amendment what masani Pwuhng masani cho kamagit paita rokchay sa bulman kita floor amendment pab kisilu labnya sa kuno. Masular floor amendment akteban kutiyang nan kamagit and retributive masinaban kamutan ko siya neto iban po na sa floor later lator. Kalangan ng promise speaker tuwan mo sa bayan tutuwa ito bang prakan speaker man sa karakburmao niya patawan ng kamagitan sa ilang kak retributive masinpan kamutan ko siya neto ito kutiyang sa pulman kita Koreang konsep lang ito wat. Kariamen. Chan siya lang mga kamagit mamiya. Koros mautung kamagito masani Pwuhng masani show kamagit paita tayo retributive masinaban kamutan ko siya net pab kisilisa kisu labnya sa kuno LT1. Pwuhng amiya floor amendment kayo magtry kamanata sa bulmatay rule may required duplication banselti o speaker ban declare makamutan ko siya net what wala kamutan ko siya net pab kisilisa issue labnya sa kuno LT2. Kan po na sa Chief Clerk kung watawat so issues Senator Abram, Senator Abis, Senator Arjui, Senator Carl, Imay. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Imay. Senator Edwin, Senator Irons, Senator Latorre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Ned, Amen. Senator Simon, Senator Simram, Mr. Speaker.
Kailangan insan sa lang way, nasabal mo tayo issues, matago kamutan ko sinot pat, silisa issue, labinyari sa kuno, 82 issues, 8 sa kwalo way, also to mauwang, ran mo try ka manalar kamutan ko sinot. Chief. Lihat kamutan ko sinot until calendar. Untuk privilege Speaker. Kami, Legislature. Wala kami Speaker terlalu sa paling tutuwa bang from bang katuwa Speaker men sekarang kupurmau niya kailan bingka kerap sabun mereka lantar kota lampa na itang mempesak silu yung unfinished business. Karyaman. Chansalang mau kawitan Florida, talang sa paltalapan, ng basic silu, ng basic silu, yung unfinished business. Kahit sa pala, o ibang ko na sa Chrysler. Standing on the report number 3 Lisa Pipeline Risa Kuno Mepet Legislature Bill number Reappeal Misa Gawlayan Risa Pasmao Sang Salmigong Education. Dalam kakapyan ang masin na pa ibang po na sa Vice Chairman Irons. Kalangan Speaker kumkubura po itmol karatan kay binuwawan pati ang ito kay binuwakan may lapo po yan. May lawang common Speaker, Vice Floor, Honorable Senators kan staff o chorus nakaching PPL sabal matay tatay itmol uya kuburan mission and roundwood. Speaker, imen patuan sakara kuburakan kailan ka kacian nan masen ben standing committee report silip kisigisak tayo depenial reyesa kuno. Pagkakaman, karyaman. Chansalang mga kamagit, karos na utong kamagito, masa ni Yay, uwang, masa ni So, pag kamagit na paitak, sabang kacian ang masin na pa. Kung may kumpuro po na sa mga Vice Chairman Irons, pagkabi yata masin pa. Kalangan Speaker, patuan kesapal, itungol sa karanwaw. Speaker, patuan pata sa Pwuhng Committee on Education o patuan sa kartipan kuburakan me standing committee report silubuki silisek tayo lebrinyar riso puno itan kamamataan ko somnet LP Rio Pilimesa Keo lebrinyar riso limaw LP1 magpupurpurtong committee o committee ang kakiliw siyak sapal kamamataan ko somnet bot ni Mas isa tisu committee patrowan Pwuhng Irail witness kan sang executive ni Department in Education o yang ati Board and Education. Essential nan report into an patupan kuburakan na Department o Board Kamara patrowan sa aray tungol PPM me pit kamamatawat rapatuan me kamamatawat anane ema wapanane and niye weapon remedial program kay and niye ubil kapatayan tuan korektan sabul material kampan education memyan tuwat anane renpil ropato irail semen kan o sansal me anana pen cheche moni and niya buenkak apali ireakan me sansal nan kamamataan pagtakwat. Speaker sansal nan report ireakan ni specific o Department and Education o yang ati board repatuan kawait committee and kak patuan long nan molwat or recommend kamumatawat and kak file dan patuan lupayang committee in education dan kak yang patuan tak sabul maray ta right more kawit met ni oralap chairman speaker kalangan Speaker, Chairman Irons, kami Senator
Allowance speaker ay tungkol wow ini yang kata ay tungkol acting chairman. Kaya niya kita kamagit tananggap masa ni ini motion ini Kumpulak jagat kat nan masa ni senator. kalau aku yang masih ke motion aku. Kami senator card. Kailangan may Mr. Speaker, itungol wow sa bal bangko promoyo bangko prokan koros. Iman pa diyan itungol Vice Chairman Mo, Vice Chairman Irons nan kasi KAPWARESOU report kasambalwat. May Mr. Speaker, eu kosunet me ikamelele me Mohammed. Kamu mau tawad nan yang ang kakapali iray serin Pohnpei kan chorus meleler sombare school patwa dalel sombare sa kwalung ipuri yang gila kawin me patyo nan report me itan kamotang ko sa network kawit maluwat and file ko sa nagmawat. Mr. Speaker, kachayil kadkad na naso kasampal buwagi utana naning school esansal me elalaud la. Aramaskan magtayla papali esansal me kabilwiyat hotola. Kasantin samparing school emini tama miranwat o magday songosangan kamawialan ang kamutang ko sa network wiray sa rin Pohnpei kan and kagpatuwan wan kayak yu muna ray panwiala ramas talan kurang kakiyang patyeng tatawagan kirtakan na panapali penirail ray tungal pinay kausan o apali way niya suot maraban raban mola nan saplikikan aran kag patungan wan kayak yu nintuan taken school kan mesanti meserin school men panutan kanagala school ipuri yang gila bagi ikam pa maban promote kayan and saban maday sarikan makawit itailan po yak sang tatakot. Tapi may Mr. Speaker imen po kima tatakot kakupurbun lang kami ti kupuratay lanung sakyang pwede ikatamanto kawitin kabinanan sa bulma state of the state message ikawito me patunan kamutang ko sa network me Thailand kak kasampal kita makaiten serin school serin Pohnpei chorus patuan kisah-kisin kak wewe ki ka school makin wiyo nan classroom kisah-kis toto miye ang sabi matay serin school kan kaya kinta tanggip pe kaya tikan me kakapali tatok niya ray sa depan yang patunan kasantin kayaan mawiyaw ng classroom iya kis toto ki iray sa school kan teserikan me patun isang pa rin suku-sukul arapat patun siliponial may namaw po kay uya tatokin sapasap when we have pukuhan government dan pukuhan kayanan sarikan laulel sembari sa kwalung kayaan ta ay besansal nan supplement ka na state of the state message ri puriya mo ikila po ikamba mapan kakailaka kawitin ka pinamasansal niya sa depan magit awawagi
kawit mawo ang Pohnpei kano alamal ipatungan tayo rabukat may Speaker ng uya sa mataliran kubupuran o magkupurkan panutung ay men pagkita tatawa din padpadotemanan kamiti kailan kak ewang kembahan kamaray no rabagita sa kung uya pakaros makakapali sa wal matay serikan kalangan may Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl Mamauna and po na siya mga Senator Simon. Kalau lu kami my speaker monetan patu yang naikkan patu mai sagawat speaker kom kuburap yang tak petrol patu nasen la patu kami saya mai sagawat ai juga wow tang problem on to five speakers legislature lang kasampalakan and tiyak yang kod dan legislature tersebut honorable senator kan koros niya itong kami sagawat. Mr. Speaker, when yang patrol nasanan bukan langsung masyarakat yang tato kita tulun kawit na kampiyan kamaray diyan masyarakat ang kaksayisan na ayos na turutuwad tuwal di ang so diyan kong kukunan at patuwatan punong sa patuwan na batik puktok na school. Karena kemudian ko sinudut iba silula patulale. Kayu kita lah sompar siri meta patulai school sang sompar gunung lele sokuno patutala sang isokuno lang isokwalu. Mo metan gay lutin na sirin pun utan pananan na kanakela high school. Untuk lah kayu. Kira koryang ebil kosennya itu le doktor lah sang school te expel sang school pai sula uyapan kosen dia kalau na school system ng Pohnpei. Tatangkat dia song kosen di kalau te kada expel so song siritan me kalungkuan siri me utan tiak so songgo foto terus bang kosen itu uyapan apa di song siri sirin me aral teng sakanakan aratangkat kosen itu pemberi school Sempatnya menengkak dia pun kak sosok dirasarikan na at risk the failing ang subject matter. Pari remedial may patpadunan mat isang mo matbataw membiyan ng konsiderat mo. Pero kasilum mo konsiderat itan konsiderat men recognize mo. Seri korus ito ang gisang aptitude ito. Akay seri aral tugal mong matang. Akay seri aral tugal pro na rin ng koyong. और एबिल बेटों ट्रैक्टर और पूरे education का क्वेश्चन है तो ये पर अपनी संशय में आगे चर्चा होगा और ये पदवान पूरी अमेरिकी गीला पुनन कोरोना में साइंसल इशू तो पदवान का कोरोना में मिसेस फोर्ड एमएस ओ पुस्तिका ओ अरमस रियमनो फोर्ड रियमनो ने यार अरब पदों yang कोरोना उतना देरा उतम तोनु kamu बताओ तो बेतुल Ime saisal nan reporting committee aramas riyaman mesriyam para tanitapio tias o traktor para mumun aramas mesurya utong itapio para to kawit committee tayo fine speaker dami men patuan pagpagpagpag committee namiya section yung recycling to education team na curriculum changing curriculum ya kapan ana ron kawit tayo kuliti mawasat Apu tadi kamera ni meserin Pohnpei, turun serin anak-anak patpatu dari school, patpatu sili lagi. Mata waktu lain samparan mandatory education pamio, ilang nam kay pangkak quality ang serugan dari school o ewan so natangkak connection school Pohnpei, tak tetap Pohnpei sudah nana patula mereka. Area imen yang pagi committee mereka kurang talk. Kakuran trago to kawin ito ewan sa burlago. Kailangan speaker. Senator Simon Mawar, magpupurin po na si mga Senator Edwin. Kailangan speaker bungkak patang acting chairman yang agis kawewe. Kirakan me eleta kami sensal mulai rawat na recommend tong nan momot wat
kiluat kasambaluat and kakan pai. Oh, Mr. Speaker, may menmulian di committee yo yat tuan sekarang sih. Iran tatok wat kau ya iran tatok main ia ben tatok memia nan committee attack kadang korong kan otak irakan testimoni kan mesensal mo kayo iman patuan me kaiti education me recommend file iter kasaleta me ia iraka me rasito utung committee me recommend file to dari main magdaiban patulang compulsory education kailan ka kayata sembari sa kuano o katang isa kwalu iyaw irew main tabiluya iraga sambalyo kail ka kanu mutami men patawan ansuwat palautin wasame mun kayo mun tame tarakter o port kan mun nagis tungalan kita sabulman kita ikasal ong arail kakin expulsion imen patawan me biyan sa makam di tuwang arail kaitik expulsion kinautata uyawi okay niya process yukin koyang stone skulo kola ulel penine yon yan sa marabang uyata yu nan pungan stone skulo Department of Education mon expulsion na tayo. We haven't talked about we open give every student the opportunity open any ran ka pateng kon skulo guarantee ma serimeno can live up to those agreements ragak purala. There are differences between academically school. You're not living up to the academic standards. Amiya mautan delinquency mautan arail kateng environment in school to a point utan it's destructive. Pero magtrail ban mo iniwasan may rail kailangan lang Thailand uya peu kan course yang rail and can maintain student to go. It will be a challenge. Mr. Speaker, mo nagkasampal rawat pwagi supplementary education system miyamet palaw din sa miya we're focused on academics. Tegoros mangi matach Tony Vocational School mamiya retail lakin aleta irail to school kan mamain arail interest sudah noktan to pa academics open focus yang mo nari rawat melel me kakasampal ong maintain mo in onatagmawin nan campus mo ini the last resort expulsion. Mr. Speaker, Rawat takes non-korongo, they have about, Mr. Ban Sapung and testimony, they have about 1,000 students, a counselor lamented. NMHS, so, Metalanim, they only have one counselor for all student. Riyap kita silip sama meni school kau they have only one counselor moment kawawa meni. Renang kosa network ira kasampal kaselel tor mi. But kami itatawan main uya iran kaya nagpura mautan kosa network expectation magrebang kamanala to o Congress Mamilo Lepanga and Kapoy Puita. It will take some time. It's not some
Main tama kesampalan suat main kailan ka kaya ulang matmatawon committee kailan ka kaya ulang rail o utan aledi tama utan rabata makoneng kailan ka main kapalilong nan supplementary educational act when ka waway nangin kapwel mau for the next generation ong tama ni I katawan me intention na mi nan kiluat kasilal intention buka supplementary budget may niya tayo kamanatar budget would based on tama plan na niya ansuwa Are nelel moy niya tau data file ansuwat eske akak me elements in tama ni nan tilwat suka koratan yu jongo mom butailan ka piece mililong iya kan to tokyo mat kan sutan elayang atai pan kamanata ko sunet yu ambam suka fully implemented bagi konsumsikan tekaunukan memiye saya kemiye ran education perangkakan so serving kita. Are Mr. Speaker ong kawaitan ang kopor lang committee iwiyaban totongkan met kay bang kawaitan o kebilkan entertain ang kopor lang committee aramas ang pileu ketek sakali tama niya imen pilkasyon palki kawaitin education ong songgay may iray kamelal as educators may pang we are instrument in aray to pwede iray na uya puko ang taylang kak and will niyan suwota recognize o mo itang aray ran kak kawait kitay ong tama pan koneng ang kakanta to are Mr. Speaker ikan ketuan bilu yata kamagud based on tama kawaiting chairman in finance so moin irakan mabil sansal kami bil ban tolaw git leut trek sabal patang education o trek tama niya o lew kawaito ini betuan ikan to what idea absolute ini kita ini kemat kita lengkap compromise on irakan niya are idan uya kamugit kalengkap kopralang robot what on committee kusen kak leu petrek sapal amen uya ire kay nan tilwat o kawaito diwan so meron ayun dito Raymond Chansan makamugit yung chansan na daratun Paros mautong kamangto masan ni Pwuhng masan iso Chansan magkamugot ko dahil ang kaprolan sa anting kamturopot silip ko silisag payo laban niya resa kuno and Committee on Education miya masan ba kawait kan mo na sudah masan ba kamera lang may kupur magtay sa bulman ki standing kamturopot silip ko silisag payo laban niya resa kuno and kaburbulan sa bulmatay Committee in Kamaray orang kak beliau cek report kita ewan semua masalah report pan unfinished business saya ban promise Mr. Speaker kalangan Mr. Speaker kalangan yung floor leader mau bugi pantungalan kaya semua padawan me tamatay sessionin may isang rawat pan motomot ira riyaw may tungalan kaya semua o sakar ke pangkurakan may kamelala magkasampal sansal nan lolo masunod net pagita momot kasampal wat kayu may pitata kapisaletalan emen all kasampalin way former Senator Chim and gag miya sa matail kosantin pateng penini pateng way o kamorala all kasampal manet o and gag miya sama dahil puko nantatak kasambalwat ay man bagita may Mr. Speaker kemudian kak kapuko aki
kumbaga ba Honorable Senator Labeno, Honorable Senator Ned, ikan kak ewang penine kaway dito, pasandikan, jalan kak pati ang penine. Kariyaw may Mr. Speaker, ikasambal ki ira mabilsan sang Senator Ned nintuan sakasakar kata malwat. Nabitata emen riyatay Senator machangalaruk. Weki siyang laut mabil kawalaruk. Lalo to ranwat sudah paduan ma miya kawit sangi yang kecil mayai be. Ramai Mr. Speaker ikasambal ki rawat. Tepat patunan kapal lag dalam setumang. Sansal nan wikat Presiden tinabasam kamagut show puan apaliala iral tuan tatakan PUC kay o tuan tatakan kay makakiyang sawas ong walakan mamiyaruk. Kemudian kak wawayang Presiden may Mr. Speaker mabangkak aran kak rapa agita Senator Pahrek. May Mr. Speaker o mabil pankak pwede sa ekte yat sombir pan mukit ankak yang otas sobo isobe bang puro to Pohnpei kamela mera kasampal yumat may Mr. Speaker o ankak kapol na Senator Pahrek karo-karo nga sa matay session ambil wewa tong kecil dahil ngak mangi yaira ay matay tungal ira na nanso mawad may Mr. Speaker kalangan Senator Carl Sansal nautan schedule may patungan aleti na Senator Perez pan sapal ikaunok na napiyaro ranwat niyasin na wawagi kapalan syompir mamoy na leta tembel-mel me del wenro lari figure bang iyawan kak pensyon na aleti Senator Perez kalangan Senator Carl o ngira may pitata late Senator Maskachim Chanceller Kawaito Oimen Patrawan Ewang Senator Le Pen o Senator Le Pen ang taga na paliata Kawait Mamiyan o pakairtiyan Legislature yamuman nakinagtiyan paluwaran late Senator Maskachim Umuin mabil ko na yung pagsalan patrang panay na yung ansyo you, Senator Le Pen ang kawin. Kalangan, Senator Pan. Dahil kat-kat pa unfinished business, yung iban po na siya. Floor Leader, till calendar. Speaker kalangan ni all man ito ka nang sumao surta ito ang mga senatora tungin po ang kak iya sa pulma tungal propelet. Floor Leader, yung floor ng Senator Atwin. Kalangan Speaker ay siguro igak kita kamal minaleto kaway ito ang mekot. Pagpagsalan kamalab na ansyo, tayo kamalab na ansyo.
Puro muna tayo kumnaltik tayo kat pantil kalender o ipan po na sa floor leader. Ay, kailangan speaker tuwal wall sa panin. Patpatuwa bang prong katuwat. Speaker man sa karap purmaon niya. Kakpatuwan yung kamakitan tayo lang kakairala sa pulmatel yung kupurong rango to prong sa pali o saksit lakap kulakusap. Intak karya. Kaya man. Chansan kamagutok tayo dan kair sa pulmatel huyang puro sa palpan ng lakap lock Asia. Kami man patrawan mamiyap pa kair sang chairman kan. Una ibaan po na sa kamagut mamiyap. Chairman Saab. Kailangan, patuwang din kumuwang sa Cornish. Ibang pakarkit pa kamtin lantan, supa na kalo kayo wala plakaw. Pakay sa Chairman Edgar, Committee Saab, Lokya wala plakap, Chairman and Moni. Ay kailangan man Mr. Speaker ay tumalwa sa bal bang kupuro mo yung bang kupuro ka no kami din mo niyo luka ang kupuro kores sa matay karoon ng lakap kulak tuwaw o bit door motion yung sayar kamagadin mo ni napuwi bit mo ni ay kami lalam ako na ang kawitin kupuro kores na tatakwat sa wilban lel kawit ben mo ni mabali field trip me an sa what kudaglangar apol ben wasangkit pag sa nang kaklew out eta kupu po kiya sansal manan kalwaru miya melel prontagan ngachik kailangan kakapali kailangan man Mr. Speaker. Kailangan Chairman Pakayar Clock Tuwaw Lakap, Committee in Finance. O pagpapako kangong uyang member kanong patreyong pwede yung kasampal na sansal sa Chairman. Ito Pakayar siyang Chairman kan, Senator Acting Chairman, Lieutenant Cheyengo. Kailangan kami Speaker mohon magresay tungkol sa karatan wow kapatapat Nelen one will kami Vice Floor Honorable Senators ko Brighton na Pohnpei ni Karanwad Speaker imenan siya mau pada melel committee ria committee na climate change o tiempo o Peki tatan kubene committee riawet join committee dan kubene lakewele Karanwad on area me committee riaw sa bayan tuwad kalangan Sansal na mo, sabi mo may meeting joint committee ba sansal isang Acting Chairman Lieutenant Lakeo wala Pranwood o kangong uyang member kanan patreyang Acting Chairman Lieutenant. Ito Pakayar sang Chairman kan? Masular, iwan Pakayar masansal. Mo imen patrawan Kadungpiyang Honorable Senator kan Koros ilang kawit kan masansal. Ibigyan kasampal ki ira pitata field trip o morning fuel masansal o may iman patrawan to pwede pwede fuel kakatalaut la pwede pengubungan sampa chairman ang kakansitar masuk kakakaslaut siyang kame niya kan kakapalila unsyak ananin outrider kan kailangan Selar Pakayar Hai pampo na sa kamagut kailan paano mo leti sa palpan ng lakap kloko isa paros na utong kamaguto masa ni o masa ni show kamagut paitar o kalangan ng Honorable Senator ko sa bulmatay uya ko pura rare o tayo pan sa palpan ng lakap kloko isa